At triyak yung may 354,000 yung populasyon ng siyudad San Fernando base king 2020 census na ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nung tukin niya yung ideal 1:500 police to population ratio ng Philippine National Police at sula dapat kang 700 ng bilang darang police ang magbante king kabisera na ni Pampanga. Dapat agpang kang San Fernando PNP, 131 lamuring police personnel kaya ni siyudad as of May 2024. Kareng bilang areni, lulto at siyang 1:2,707 ni police to population ratio kang San Fernando. Buri ng sabiyan, kulang laring tao ng PNP. Aminado naman kanong ilokal kapanibulan kay problemang ini. Gagawa nala naman kanong paralan bang may dagdagan laring law enforcement forces king syudad. Close monitoring ta naman. In fact, kulang tamo talaga kapulisan kenin oning syempre alane gewata na besta mo para mag-request so mananayatanam. Aparte king pamagpasikan king police visibility, panigobra na naman karon ning San Fernando LGU, ing pamamaya obra karang membalan bang medayula king pamangawang marok. Kapanwalang ko, oras kasi midinalangan obra ring tao, ala nang magkasakit, ala nang maging kalulu, at ala nang maging kriminal. Kasi minsan, pota talagang ala na lang kakanan din tao, makapaisip larugong matsura. Samantala, sibukan na ng CLTV 36 News sa kumang datos king City of San Fernando Police Office dahil karang bilang daring krimen. Uning alala kanong readily available data as of May 27. Makanyan pa man, at tanda ng metong neken ing milyaring pamamaril king metong alalaki king Greenville Subdivision, Barangay San Jose ni Ciudad, anyang 21 na ning Mayo. Apin kanong iniimumu ng shooting incident king San Fernando, agpang king PNP. Bistaman kanu makanita karakaling bilang dareng krimen king syudad, kailangan pamurin ng pamagsadya agbang kang Mayor Vilma Kaluwag. Wala naman masyado, onay syempre, kailangan kasi maging tamong futuristic, uling padakal la rin tao, ela padita. Ako, ingkiya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.